Yes, nibyo ni inkuru zigezweho. Aka kanya ibintu byongeye kugaragara nkaho byabaye bishya cyane ku rugamba ku mirongo y'imbere. Ibintu birakomeye cyane. Igisirikare cya MA23 cyongeye gutanga isomo rikomeye cyane ku ngabo z'Uburundi zirirukanka amasigamana. Bamwe bafashe umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare maze bafata umwanzuro wo kwambara gisivile kugira ngo baze kubona agahenge. Ntabwo byabahiriye nabo. Abaturage barimo barabahinduru cyane, barimo barareba bakamenya abadasanzwe batuye muri ibi bice biri kuberamo imirwano. Ibi ni ibiki? Ingabo z'Uburundi zongeye kunanirwa, zongeye kunanizwa, zongeye gushyirwaho imbaraga zisa naho ari imbaraga ziremereye cyane. MA23 mu by'ukuri ikoze ibiki bitumye ingabo z'Uburundi zongera kwirukanka amaguru zikayabangira ingata, ibitwaro biremereye cyane bakabisiga, intare za Sarambwe zikongera kubyisubiza. Niki gitumye MA23 isa naho yongera guhagarika ibice byose Abarundi bari bagerageza kwigarurira? Ibi byose ndabifite muri aya makuru, ndakubwira ikibaye. Benshi bemeza neza ko MA23 isa naho imaze gutsindira urugamba noneho mu buryo budasubirwaho, ariko kandi abasesenguzi mu bya politiki bakavuga neza ko uru rugamba aho rugeze bisa naho Kisekedi n'ingabo z'Abarundi bari bakwiye kwemera bakaba bajya ku meza y'ibiganiro. Ese ibi birashoboka? Ibi byose turabifite muri aya makuru, turabikubwira cyane, ariko kandi ntabwo twabura kukubwira ibyongeye kuba. N'umukwabo ukomeye cyane, bivugwa neza ko hari abatasi bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'Abarundi muri collaboration ikomeye cyane bari bamaze kugera mu mujyi hariya wa Bukavu neza. Ababivugwa neza ko ari abatasi by'umwihariko biganjemo ab'ingabo z'Uburundi, kuko bivugwa ko Uburundi bwari bufite gahunda yo gutera uyu mujyi ndetse bakaba bawisubiza. Ariko se bano ibibabayeho byo wamenya ari ibiki? Ibi nabyo ndabifite ndabikubwira muri aya makuru, kuko bamaje gucakirwa. Ibyo bavuze bisa naho hari amabanga n'ubwino bukomeye cyane nyuma yuko bamaze gucakirirwa muri ibi bice. Ndakubwira ko izi ari inkuru zigezweho utapfa kumva ahandi ziri kuvugwa ku butaka bwa leta ya Congo ndetse n'Uburundi mu mirwano by'umwihariko iri guhuza umutwe wa MA23 n'igisirikare cya leta ya Congo, aho kiri gufatikanya na coalition nini y'ingabo. Bivugwa neza ko aba bose baje gutanga umusada ku gisirikare cya leta ya Congo. Bamwe baribaza ati ese ko aba basirikare bangana gutya amatsinda n'amatsinda ibihugu bitandukanye bari gutsindwa na MA23 batiyo Kisekedi aza kururwana wenyine, cyangwa se umunsi bamurekuye bizagenda bite? Ikaze muri izi nkuru zacu. Nibyo koko ni inkuru zigaragaza neza ko igisirikare cya MA23 noneho kiri gusya kitanzitse, nta mbabazi nta mpuhwe. Ni naho benshi bavuga neza ko iki gisirikare cyamaze gufatikanya nyine na twirwanaho nk'uko basanzwe bakorana. Hamaze kugaragara ikimeze nkaho ari intsinzi ikomeye cyane ya MA23. Iyi ntsinzi ariko akenshi yakorewe ku gisoda cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri biri kubabaho nabo bisa naho ari ibintu bari kugira ko ari filime neza. Nyuma yuko batunguriwe mu kampu ya gisirikare bakaza kuraswaho amabombe, nanone bisa nk'aho aba basirikare ibiri kubaho bigoye no kubyakira, kuko bongeye gutungurwa cyane, bongera kuraswaho ku buryo bukomeye cyane n'intare za Sarambwe. MA23 nta mpuhwe na ntoya, ntabe na nkeya irimo iragenda igiririza ingabo z'u Burundi. Ubu tuvuga n'igisirikare cy'u Burundi cyongeye kuba nk'aho kigorwa. MA23 yongeye kubasheringa ndetse isa naho yabagose ku buryo bukomeye cyane, aho byagaragaye ko abasirikare b'u Burundi bongeye kwirukanka amasigamana bagashwiragira mu misozi, aho byabagoye cyane kuko abaturage nabo baba bataboroheye cyane. Ibyaje gutuma bamwe bafata umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare baza gushyiramo imyenda ya gisivile, ariko n'ubundi ntabwo byabahiriye kuko hagaragaye abaturage bari kubirukankana babavugiriza induru. Ibisa nkaho n'abaturage bamaze kumva filozofi ya MA23 ko bafatikanya nayo muri iyi mirwano ndetse no gutanga amakuru. Ni ibintu abaturage bari kumva cyane. Ibi byose biraba mu bice ingabo z'Abarundi zahawe ngo arizo zikomeza kugenda zihadivansinga, ariko ubu zikoze wizidoro ndetse na nabi cyane. Abarundi bahasize ibikoresho biremereye cyane byifashishwaga nk'uko amakuru abitangaza. Abarundi kandi bamaze gutakaza bamwe mu basirikare bakomeye ngenderwaho muri uru rugamba. Abarundi kandi izi ntwaro batakaje bivugwa ko arizo MA23 ubu noneho yatangiye kugenda ibarashisha ibintu
bica intege mu gisirikare. Iyo umwanzi yamaze kugufata akagufatana ibice ndetse n'intwaro zawe, byarangira agatangira kubariza kurashisha, bigaragara ko watsinzwe ndetse nta kiba gisigaye. Ibi rero nibyo biri kuba kuri iki gisoda cy'u Burundi. Mu by'ukuri no kubyumva ku ngabo z'u Burundi bisa naho ari ibintu biri kubababaza cyane. MA23 iri kumenya amakuru ku buryo bworoshye. MA23 yamaze kugaragaza neza ko ubutasi bwayo binyuze no mu basirikare b'u Burundi bagiye bafatirwa kuri uru rugamba buri mu kazi cyane, ndetse barimo baragaragaza imbaraga zidasanzwe. Ariko kandi igisirikare cya leta ya Congo nacyo kikagerageza kuba cyakora amadefense atandukanye, ariko bikarangira bibaye impfabusa. Abasirikare b'u Burundi bafashwe, benshi baremeza neza ko aribo bari kumena amabanga akomeye cyane y'igisirikare cy'u Burundi, ariko bivugwa neza ko na MA23 ubutasi bwayo burimo burakora cyane, ibigaragaza ko hari ikintu kidasanzwe cyanabaye nk'impinduka, kuko aba Barundi ntabwo byari bisanzwe ko bongera kwirukanka amasigamana. Ubusanzwe babaga bari ku rugamba bahangana ku mirongo y'imbere, wenda wazarendo bakaza kwirukanka, wenda ingabo za leta ya Congo nazo zikaza kunanirwa, zabona urugamba rugeze ahashyushye zikirukanka. Ariko Abarundi nabo byababayeho rwose, ibintu byongeye kugaragaza igisebo ndetse n'intsinzwi ikomeye kuri izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero abasirikare b'u Burundi birukanse bakwiriye imishwaro, ari naho hari guhera imvugo. Benshi bavuga neza ko ubu tuvugana ingabo z'Abarundi bari bakwiye gufata umwanzuro bakazikura muri uru rugamba. Bisa naho ingabo z'u Burundi zananiwe cyane. Reka twigire mu mujyi wa Bukavu ahongeye gucakirirwa abatasi. Bivugwa neza ko ari abatasi b'igisirikare cya leta ya Congo ndetse bafatikanya n'Abarundi, kuko hari amakuru u Burundi ngo bwari bukeneye kugira ngo buze gufata umwanzuro wo gutera uyu mujyi wa Bukavu. Ariko benshi bakibaza aho ubu Burundi bwatera Bukavu bunyuze mu gihe ibice bitandukanye byerekeza mu mujyi wa Bukavu bifitwe na MA23, kugeza ubwo n'ibice nabo bari bifitiye bamaze no kubyamburwa kuri ubu ngubu. Ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC cyari gitegereje kwakira bimwe mu bikoresho karabutaka bya gisirikare byiganjemo tanka nini z'intambara M23 combat ndetse n'ibindi bifaru karabutaka byagombaga guturutswa ku butaka bw'u Burundi. Amakuru yagaragaje intwaro nyinshi cyane z'iki gisirikare cya leta ya Congo zagombaga kunyuzwa ku butaka bw'u Burundi hano ku kibuga cy'indege Ndadaye International Airport. Nk'uko byamaze kugaragara, ikibuga cy'indege cyinjizweho intwaro ndetse zazicungiwe umutekano n'ibirimo abasirikare b'Ababiligi nk'uko byagaragaye, kandi byaje kugaragara neza ko igisirikare cya leta ya Congo gisa naho cyari cyamaze kubarira izi ntwaro ko zigomba guhita zinjizwa ku butaka bwa Congo ndetse zigahita zifashishwa, kuko bisa naho byari bimaze iminsi hari agakirize k'intwaro ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko ububiko bw'intwaro bw'igisirikare cya leta ya Congo bwamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana rero humvikanye igisa naho giteye ubwoba igisirikare cya leta ya Congo cyakomeje kugenda gitegereza, ariko baza kumenya amakuru ko MA23 yari yamaze gushinga imbunda zirasa kure, ibitwaro biremereye cyane byo kuza kudistroyinga. Ibi biremereye cyane byari bizanywe n'iki gisirikare. Bavugwa neza ko Abarundi ari bamwe mu bari kugeza ibikoresho kuri tera, ariko kandi n'abasirikare bagera kuri 4 b'Ababiligi bivugwa neza ko bari bafite n'ikoranabuhanga karabutaka ryo gucunga umutekano w'izi ntwaro. Ibi byose byabaye impfabusa, ntabwo byigeze byinjizwa ku butaka bwa Congo. Kuri ubu biracyari hakurya mu birometero 3 gusa uturutse ku mupaka wa Kavimvira, nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza. MA23 yakuye aya makuru kugeza ubwo iza kuburizamo ku buryo bukomeye cyane. Ibi ngibi bisa naho ari ibitero byari bije kuyigabwaho ndetse bigahita bikorwa igitaraganya. Ibi bitwaro karabutaka byari bimanuwe n'igisirikare cya leta ya Congo. Bamwe baravuga neza ko byari ibitwaro MA23 itigira inama yo kubiburizamo, byashoboraga kuyishegesha ku buryo buteye ubwoba. N'inkuru ziteye ubwoba, biravugwa neza ko abaturage bagombaga kuba bari gukoresha iki kibuga cy'indege gisanzwe gikoreshwa n'abasivili, ariko muri iyi minsi kikaba cyarahariwe igice cya gisirikare ndetse ikindi kikajya cyaharirwa abaturage. Bivugwa neza ko batari bemerewe gusohoka cyangwa binjire muri iki kibuga cy'indege mu gihe izi ntwaro zasurwaga muri gate nini cyane isanzwe isohorwamo izi ntwaro. Ibi rero bikagaragaza neza ko hasaga n'ahari urwikekwe, ubwoba ndetse n'ikikango gikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Congo ndetse n'u Burundi, kuko bari bazi neza ko MA23 amakuru nk'ayigiye amenya ndetse ikaburizamo nk'uko byagenze.
gusa bisa nkaho bamenya amakuru mbere ko MA23 ishobora kuba yabiteguye muri iyi mihanda ituruka Kavimvira ndetse inagatumba yerekeza mu mujyi wa Uvira aho hagombaga gusandarizwa ibi bitwaro bishya gusa byiganjemo n'ibiri mu masashe byagombaga kuza biteretse ku makamyo hejuru nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza, ariko bahise bafata umwanzuro wo guhita basubika kubimanura. Ibi byose birakomeza kugaragaza imipanga ikomeye cyane y'igisirikare cya MA23 benshi bakomeje kugenda bashima ndetse bagashyigikira ubutwari izi ngabo zikomeje kugenda zigaragaza. Ariko se niki kiri gutuma benshi mu barwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bakomeza kunanirwa guhangana muri uru rugamba kugeza ubwo bakomeje gufata umwanzuro wo kwikura muri iyi mirwano? Benshi bavuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza intege nkeya ndetse izi ntwaro zagombaga kubakorera bisa naho ari ukubakorera mu ngata ndetse bagahita batangira kwa divansinga barebe ko basubira mu bice bavuyemo nazo zibashije guhagarikwa. Ubu tuvugana rero MA23 isa naho yamaze gupanuwa kugira ngo ibashe kuba yahangana n'ibi bitero biri gutegurwa kwigabwaho nibura izi ntwaro ntizize kugezwa ku kibuga cy'imirwano zose. Ibi kandi yatangiye kubigeraho kuko ubu ngubu zamaze kudindirira hakurya ku butaka bw'u Burundi neza bisa nkaho nta na gahunda yo guhita bazambutsa bafite uko bakeka ko zishobora kuza kugwa mu maboko ya aduyi. Ubu tuvugana rero ibintu ntago byoroshye na gatoya ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bitandukanye by'umwihariko werekeza mu mujyi wa Baraka, kandi ahangaha havuzwe imirwano ikomeye cyane yahuje igisirikare cya MA23 n'izi ngabo za Wazalendo, aho bivugwa neza ko Wazalendo na FDLR bongeye gucucumwa ku buryo benshi bemeza neza ko MA23 strategy iri gukoresha zitandukanye n'izari zisanzwe muri iyi mirwano. Umugambi w'igisirikare cya leta ya Congo ndetse na leta y'u Burundi bafatikanyije kwari ugukora ibitero bikomeye cyane kuri MA23 bakayisubiza inyuma katikati mu mujyi wa Bukavu, bakaba bakongera kuwisubiza nk'uko uyu mujyi bawuhoranye mbere y'uko MA23 itangiza ibitero biza kubohoza. Ubu tuvugana rero inkuru ziremeza neza ko imigambi y'iki gisirikare cy'u Burundi ndetse na leta ya Congo isa naho yamaze gupfuba ndetse yapfubanganye. Ibikoresho birimo amadrone yari kuzifashishwa n'iki gisirikare, amakuru aragaragaza neza ko byamaze gufatwa bikigera ku butaka bwa Congo ndetse bigafatwa mu buryo bw'amaherere cyane, aho byagaragaye neza ko byafashwe bikiri no mu masashe, aho bivugwa neza ko zari drone ziri mu makontineri atatu, buri kontineri yari irimo amadrone ndetse akifunze mu makarito. Ibi rero byaje kuba bigaragara neza ko ari imwe mu bikoresho byari bwifashishwe muri izi operasiyo n'ibitero bikomeye cyane binyuze mu kirere. Aha rero niho igisirikare cya leta ya Congo gisa naho cyatakarije imbaraga. Abasirikare b'Abarundi bagombaga kuba ari bamwe mu bahedinzi ibikorwa amaoperasiyo cyane y'iki gisirikare cy'u Burundi. Amakuru avuga neza ko abenshi muri bo nabo basa naho batajyari, abatarakomeretse baguye muri iyi mirwano. Ingabo z'u Burundi zamaze gukora withdraw mu bice bitandukanye, kuri ubu zasubiye inyuma. Imigambi yapfubye bisa nkaho imipangu nta plan B iki gisirikare cy'u Burundi cyari cyarateguye, ku buryo amakuru agaragaza neza ko ubwo uyu mugambi wo kwerekeza mu bice bitandukanye bari bapanze wamaze kuba nkaho upfuba, bafashe umwanzuro wo gusubira inyuma. Ibi rero biraza guha MA23 amahirwe na avantage zikomeye cyane zo gukomeza kubasubirana inyuma. N'amakuru akomeye cyane rero akomeje kugaragaza neza ko umusaraba ingabo z'u Burundi zakorewe wo kuza kurwana muri ibi bice usa naho wabaremereye cyane. Mu by'ukuri umujyi wa Uvira uracyafitwe n'iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo, ariko uko bigaragara mu bimenyetso biraca amarenga ko MA23 isa naho yongeye kuba iri mu misozi ikikije uyu mujyi. Ibimenyetso bigaragaza neza ko nta garante bafite muri uyu mujyi w'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi. Ibi byose biraza kugenda bigaragazwa nuko ibice bitandukanye bikikije uyu mujyi wa Uvira bikontororwa n'igisirikare cya MA23. Imbunda nini cyane ku misozi imwe n'imwe izitwa MA23 nazo zamaze kuba zigaragara muri ibi bice, aho bivugwa neza ko igisirikare cya MA23 nta gahunda yo kongera gusubira inyuma na gatoya. Ingabo z'Abarundi zabashije kuba zihagararira mu bice byari bisa naho biri mu birometero 2 uturutse mu mujyi wa Uvira, ariko biza kurangira babonye neza ko hashobora kuza kuba ikikango gikomeye cyane kuko amabariyeri yari yashyizweho
bigezweho n'igisirikare cya Wazalendo ayose yamaze gukurwaho. Abaturage baturuka mu bice abanyamurenge bakunda kuba ari bo babarizwamo, ni ukuvuga Mikenke na Minembwe, basa naho bongeye kugira ubwisanzure kuko bongeye gusa naho bemererwa kwerekeza mu bice bashobora guhahiramo ndetse no gukoreramo indi mirimo yabatunga. Icyari kimaze iminsi gihangayikishije MA23 na twirwanaho babashije gukuraho ibi birindiro bikomeye cyane by'abawazalendo ndetse n'amabariyeri bari barafunze imihanda, imigenderanire isa naho yahagaze. Ibintu ntago byoroshye, gusa igihari nuko umugambi wo kwerekeza i Bukavu wamaze gupfuba ndetse usa naho ari ukongera gutegura bundi bushya, kandi bikaba bigoye nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Ubu iyi nayo n'indi pura y'igisirikare cy'u Burundi ibaye failed. Kwigire muri Kivu y'Amajyaruguru MA23 mu butasi karabutaka yongeye kuvumbura abatasi bivugwa neza ko ari igisirikare cya leta ya Congo n'abakorana na leta ya Kinshasa. Bivugwa neza ko bari bamaze iminsi bacengeye muri uyu mujyi wa Goma, ariko kandi bikaba bivugwa neza ko bafashwe ku makuru yatanzwe ku bufatanye n'abaturage. Bisa nk'abaturage bo muri uyu mujyi wa Goma bamaze gusobanukirwa agaciro ka MA23 mu mikoranire n'igisirikare cya MA23. Communication iri hejuru cyane kugeza ubwo abaturage babonye uwo badasanzwe bazi mu makaritsiye runaka bihutira gutanga amakuru maze inzego zigakora akazi kazo. Niho havuye amakuru yatumye aba bafatwa nk'uko amakuru abitangaza, bakaba babashije kugenda bagaragaza imikorere ndetse nuko Kinshasa iba yabatumye muri ibi bice, dore ko baba bagaragara nk'abaturage n'ubusanzwe ariko ari maneko karahabutaka. Ibi byose biraza kugaragaza neza ko MA23 isa n'iryamiye amajanja mu bice by'ingenzi ndetse n'ibindi bice bibarizwamo abaturage bakomeje gukorana umunsi ku munsi. Igihari ni kimwe, za Rubaya amakuru avuga neza ko MA23 yamaze kwashyira ubundi bwirinzi budasanzwe. Abasirikare bongerewe mu mihanda yerekeza za Rubaya. Ibintu bisa naho byagaragaje neza ko hari ikintu gisa naho hari igitero bari bamenye ko leta ya Kinshasa iri gutegura, ariko ibi babashije kubikora kandi abasirikare ni benshi. Abaturage barakomeza kujya mu mirimo yabo, ariko bisa nkaho hari hateganyijwe igikorwa ndetse gishobora kuba cyamaje kuburizwamo kuri ubu ngubu. Tuvugana MA23 yongeye kugaragaza neza ko isa naho nta gahunda yo kongera guhagarara cyangwa gusubira inyuma ifite. Ibi yabyerekaniye hariya neza werekeza mu mujyi wa Baraka. Ubu tuvugana amakuru aravuga neza ko ibi Wazalendo bigera kuri 200 byari byarashinze ibirindiro bikomeye cyane hariya mu muhanda werekeza mu mujyi wa Baraka, ndetse bisa nkaho izi Wazalendo zari zaramaze no gushyira amabariyeri akomeye cyane mu mihanda. Ibi byose byamaze kuritagurwa na MA23. Intare za Sarambwe zatangiye kwinjira umujyi. Ibintu birakomeye cyane, ndanakubwira ibisanzwe biri kuvugwa mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ni iki kiri gutuma za katyusha zongeye kuvuza ubuhuha? Amabomba arimo araturika, ni induru kugwa mu mitego ko Abarundi bongeye kurira baboroga. Reka twinjirane muri izi nkuru ku buryo bukomeye cyane, nkubwire ibigezweho aka kanya. Ndahera ku nkuru ikomeye cyane, inkuru igaragaza ibijyanye n'ibitero bikomeye cyane by'ikoranabuhanga byamaze kwinjirira ikibuga cy'indege Ndadaye International Airport, nyine igihugu cy'indege hariya ku butaka bw'u Burundi za Bujumbura. Ni inkuru igezweho yerekana neza ko iki kibuga cy'indege cyamaze kwinjirirwa ku buryo benshi bamaze kwemeza neza ko bisa nk'aho ari n'ibintu biteye ubwoba kugeza kuri ubu ngubu. Amakuru aravuga neza ko radari zitari kubona indege izo arizo zose zishobora kwinjirira kuri ubu butaka bw'iki kibuga cy'indege, ndetse zagombaga kwagwa. Ubu ngubu bisa naho zabashije guhabwa sinyare binyujijwe mu bundi buryo bwa backup, kuko bisa nkaho n'itumanaho rya hano ritakiriho neza nk'uko bitangazwa. Nta ndege yemerewe kongera guhita ihagwa mu gihe iki kibazo kitarakemuka, ariko icyategeye inkeke nuko hagaragaye kajugujugu ngo zigera kuri 3 zitambuka muri iki kirere. Benshi bavuga neza ko hashobora kuba hano harimo harabera ama operation akomeye cyane ndetse y'ikoranabuhanga. Ibi bisa naho ari cyber attack ikomeye cyane yabaye kuri iki kibuga cy'indege, kuko abakontorora buri kimwe cyose bisa naho bitakibari mu maboko. Biragaragara neza ko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo bakomeje kuba nabo bibagiraho ingaruka, kuko bisa nkaho iki kibuga aricyo cyasapurayingaga ibikoresho mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano ku butaka
butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri ubu rero bisa nkaho nta cyongera kuguruka cyangwa se ngo gisohorwe hano, kuko bisa naho systeme zose yaba n'iz'ubwirinzi bw'ikirere kuri iki kibuga izi zose zamaze kuba zabaye netre neza ntabwo ziri active kugeza igihe benshi baza kuvuga neza ko bishobora kuza guhagarara. Ibi kandi si ubwa mbere bibaye, uretse ko aribwo bwa mbere bimaze umwanya munini, kuko butuvugana bamwe bavuga neza ko ibi bimaze iminota 23 mu gihe ibyakabije byamaze iminota 14 ndetse n'amasegonda 30, aho iki kibuga cy'indege cyari kimeze nkaho kiri mu maboko n'ubundi atari y'iki gisirikare ndetse n'abagikontorora b'u Burundi, kuko cyabaga nkaho cyashimuswe mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse namwe mu mabanga n'ibintu byose byasabwe guhindurwa, kuko byasaga naho byamaze kuba byajya hanze. Kuri ubu rero birongeye, ariko noneho kubu tuvugana bisa nkaho iyi ari imwe muri obstacles zikomeye cyane igisoda cy'u Burundi kigize, ndetse ubwoba bwatashye perezida w'igihugu cy'u Burundi aribaza uko biri buze gukemuka, ko kugeza ubu ngubu ntabwo birakemuka, biteje inkeke. Baravuga ko iki kibuga cyamaze kumera nkaho cyamaze kwinjirwa n'abahaka, ariko bagatangira kuvuga neza ko bashobora kuba bafitanye ibisanira na MA23 ikomeje guhangana n'izi ngabo z'u Burundi. Nubwo bimeze gutyo, ibi byose bikomeje kugenda bisa naho byegekwa kuri AFC MA23, nta kimenyetso gihari na kimwe kigaragaza ko ari MA23 iri muri ibi ngibi, kuko ntabwo ushobora kumenya uko biri kugenda. Gusa nanone indege zagaragaye ahangaha kuri ikibuga cy'indege bavuga neza ko uko zagaragaye ari 3 zari hasi, mu buryo bivugwa neza ko radare zitigeze zibona, ndetse izi ndege zikaba zatambutse muri iki kirere. Benshi bavuga neza ko ari indege zishobora kuba ari iz'ubutasi, ku buryo benshi bemeza neza ko iki kibuga cy'indege cy'u Burundi gishobora kuza kuberaho ibintu bitangaje cyane, ko kugeza ubu ngubu gisa naho kiri mu maboko atari yabo. Ubu tuvugana rero haravugwa ibisa naho ari iperereza ndetse na operasiyo zitandukanye zikomeye cyane. Abahanga i Bujumbura barimo baranyuranyuranamo, inzego za gisirikare zirimo ziragerageza kureba uko zagarura iri tumanaho ndetse n'ikoranabuhanga rikoreshwa kuri iki kibuga cy'indege, kuko bisa nkaho byateje ikibazo gikomeye cyane ahangaha, ndetse umwuka usa naho wahagaze neza bitewe nuko iki kibuga gifatiye runini iki gihugu cy'u Burundi, ndetse n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba mu mirwano. Iki kirabafasha cyane bitewe nuko ibyinshi mu bikoresho niho bishikira, ndetse n'abasirikare b'abacancuro n'abandi niho bamanukira kugira bomokere ku mupaka wa Kavimvira bitabagoye, binjirira mu mujyi wa Uvira maze bakaba deployed mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano nka za Minembwe, za Puezero ndetse n'ibindi bice, nubwo abarundi bakomeje kugenda bahasiga ubuzima. Ingabo z'u Burundi zirimo zifatwa ku bwinshi kuri ubu butaka. Bivugwa neza ko arizo zivuga byinshi cyane mu bijyanye n'imikorere n'imipangu y'igisirikare cyabo, ibyo bateganyaga gukora ibituma MA23 ibyitambika ku kigero cya 80%. Amakuru atugeraho aravuga neza ko ari umwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi, gusa izina rye ntiriramenyekana, ariko bivugwa neza ko ari umwe mu basenior officer ndetse yamaze gucakirirwa ahangaha kuri ubu butaka. Niki gitumye uyu ashobora gufatirwa ku rugamba mu gihe bavuga ko nta n'imirwano ikomeye cyane yari ihari, ahubwo ari umwe mu bari baje kureba uko ikibuga kimeze kugira ngo aze kumenya amabwiriza atanga, ndetse yaba ku bamutumye ndetse n'abari kuri tere, maze bamenya aho baza guhera binjirira ibirindiro bikomeye cyane bya MA23 natwirwaneho. Amakuru aragaragaza neza ko itumanaho ry'igisirikare cy'u Burundi amakuru yaryo ashobora kuba ari kumenywa ku buryo bworoshye. Bamwe bakavuga neza ko hashobora kuba hari abasirikare bamwe mu barwanya ubutegetsi bwa Neva, uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi, bakaba ariko bari mu gisirikare cye bakuru bagenda bashyira byinshi cyane mu mabanga hanze. Ubu tuvugana amakuru aravuga neza ko uyu musirikare yamaze gufatwa, ndetse inkuru zikemeza neza ko nta nubwo byagoranye cyane, kuko bisa nkaho bitari byitezwe, kuko ibice yari arimo ni ibice bitarimo imirwano ikomeye cyane. No operasiyo bivugwa neza ko yakozwe ariko mu buryo bworoshye cyane, kuko ibice MA23 yahozemo ikimara kubivamo byigabijwe n'ingabo z'abarundi.
ndetse zitari nyinshi cyane na wazalendo kuko ni ibice binini cyane. Kabunambo ya mbere n'iya kabiri, Mitamba ndetse n'ibindi bice bitandukanye byerekeza muri Plaine de Ruzizi. Hose bivugwa neza ko igisoda cy'u Burundi ndetse na wazalendo aribo bagerageje kuhakavaringa, nubwo bisa nkaho bahafashe mu buryo buboroheye, ariko kandi Amakuru avuga neza ko no kuharekura biri kuborohera cyane. Ni inkuru zigaragaza neza ko imirwano mu by'ukuri yari imaze iminsi ibera mu bice byegereye Puezero ndetse na gace ka Mikenke, isa nkaho yimukiye muri ibi bice. Amakuru avuga neza ko byanafatiwemo uyu musirikare ukomeye cyane, ndetse ntabwo hatangajwe ipeti rye n'amazina, gusa igikuba byaciye mu gisoda cy'u Burundi bisa nkaho ari umusirikare ukomeye cyane. Bamwe bavuga neza ko afite ipeti rigenda kugera kuri koroneri, abandi bakavuga byinshi cyane, gusa ukuri kuraza kumenyekana. Ibi byose kandi biraza guterwa nuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kujya ku gitutu cyo kohereza bamwe mu bashobora kumenya impamvu n'intandaro y'intsinzwi y'ingabo z'u Burundi iri kuba muri iki gihe bitandukanye nuko byari bisanzwe. Ubundi bizwi ko ku mirongo y'imbere ku rugamba hano ku butaka bwa Congo, ingabo z'u Burundi arizo zageragezaga kuresista mu gihe abawazalendo babaga birukanse ku munota wa mbere. FARDC yabona bikomeye igakuramo utwayo ndetse igasahura utwo yagira impamba ikaza kwigendera. Ibi byaragaragaye ubwo umujyi wa Uvira ufatwaga. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC na wazalendo bahunganye byinshi cyane ubwo bambukaga ku mupaka wa Kavimvira n'umupaka wa Gatumba bajya ku butaka bw'u Burundi. Ibyagaragaje neza ko igisirikare cy'u Burundi aricyo cyagerageje kurwana kugeza ku munota wa nyuma, nubwo byarangiye gitsinzwe nacyo kikaza kwambuka. Bisa nkaho hari ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko wazalendo byageze aho imbaraga zabo zishira, bo bamaze kugenda. Ubu tuvugana ingabo za leta ya Congo nazo zirarwana zisubira inyuma, bisa nkaho abarundi aribo basigaye ubu ngubu, ariko nabo ntabwo birimo biraborohera na gatoya. Abashinzwe izi ngabo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abakamandazi benshi, amakuru avuga neza ko bamaze iminsi bagwa muri iyi mirwano. Amakuru akagaragaza neza kandi ko ibi byose byagiye bigira ingaruka ku basigaye, yaba imipangire y'urugamba, organization ndetse n'ubundi buryo bwose bukoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi. Aha rero niho igisirikare cy'u Burundi gikomeza kugenda cyumvikanamo ikimeze nk'ahari ugucikamo ibice. Ubu tuvugana hakurya Bujumbura na Gitega, bombori ziravuga mu gisirikare cy'u Burundi FDNB. Amakuru avuga neza ko General Prime Niyongabo ubu aho bigeze yari inshuti magara na Perezida Neva, ariko batari gucana uwaka. Ibi rero biravugwa ko Perezida w'igihugu cy'u Burundi umubare w'abasirikare yohereza ku butaka bwa Congo ku itegeko rye bisa nkaho wabaye mwinshi cyane, aho bakuru mu gisoda cy'u Burundi batabyumva cyane. Ibi rero bikaza kuba bigaragaza ndetse n'ibinyoma byinshi byagiye bivugwa ko abasirikare b'u Burundi bagiye batoroka iki gisirikare mu gihe bajyanywe ku butaka bwa Congo bakahagwa, ndetse bamwe n'imirambo yabo ikaza gushyingurwa mu mva rusange kuri ubu butaka nk'uko byagiye bigaragazwa n'izi ngabo z'abanyamurenge, dore ko arizo zagiye zikunda kugaragaza aya makuru. Ibi rero bikavugwa neza ko amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa ku butaka bw'u Burundi ashobora kuzitambikwa, ndetse perezida w'iki gihugu cy'u Burundi kumugirira icyizere ko abaturage kwamaze kugabanuka ku buryo bukomeye cyane. Abaturage bavuga neza ko hari benshi babuze bo mu miryango yabo, bakavuga ko ibi kandi atari igitangaza kuko nizo nshingano z'abasirikare, ariko ikibabaza nuko bavuga neza ko bari mu ntambara itari iyabo. Abarundi basa naho bababaye, ndetse n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba nta motivasiyo, bavugwa ko badahabwa iby'ingenzi, ibikomeje kubagiraho ingaruka zikomeye cyane ndetse bibaviramo intsinzwi umunsi ku munsi. Koma 23 nyuma y'uko gufungura ikibuga mpuzamahanga cya Goma bisa nkaho bitarakorwa, ariko benshi bagategereza neza ko iki kibuga gishobora kuzafungurwa igihe icyo ari cyo cyose, kuko byagaragaye neza ko indege zimwe na zimwe zishobora kuhagwa. By'umwihariko indege yari izanye
umunyamerika James Wane, ndetse byagaragaye neza ko ari indege nini cyane ya kajugujugu yaguye kuri kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ubwo yaraje mu biganiro ndetse aza kureba ibivugwa i Goma ndetse no mu nkengero zaho koko niba ari ukuri. Uyu mugabo wahoze ari ambasaderi w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Congo, akaba ari umwe mu bakozi ba UN bakomeye cyane. Uyu kandi byashimishije benshi cyane kuba pasiporo ye yaratewemo kashi ya MA23 ubwo byagaragaraga neza ko Kisekedi yakomeje kurwanya iki kintu, bivugwa neza ko ari zimwe mu nzira zo gushinga leta yigenga. Ubu tuvugana nyuma y'uko ikibuga cy'indege cya Goma gisa naho kitarafungurwa ku buryo twavuga neza ko cyakongera gukoreshwa mu buryo bwemewe mpuzamahanga. Amakuru aturuka hano i Goma aravuga neza ko ubwirinzi bw'ikirere bushya bushobora kuba bwamaze gushyirwaho na MA23 ari umutamenwa. Ni mu gihe byamaze kumenyekana neza ko igisirikare cya leta ya Congo cyagiye kigerageza kugaba ibitero bitandukanye, ibitero binyuze mu kirere ariko kandi bigamije kuba byahitana bamwe mu bayobozi ba MA23 batuye mu makaritsiye amwe n'amwe hariya i Goma. Ndetse byarabaye ubwo igitero gikomeye cyane cyagabwaga muri karitsiye benshi bavuga neza ko na Joseph Kabila wahoze utegeka iki gihugu cya Congo arizo atuyemo, hakaza gupfa umwe mu bazungu, umufaransa ukorera umuryango wa UN, ndetse bivugwa neza ko izi drone zaba zarahushije igipimo zikarasa ku rugo rw'uyu wahise unitaba Imana. Ibyanateje ikibazo gikomeye cyane. Ubwo MA23 bivugwa neza ko ariho yahereye proje yo kuba yashaka ubushobozi kugira ngo ikore ubwirinzi ntanyeganyezwa, ndetse byamaze kugezwaho. Ubu tuvugana rero byagezweho, umujyi wa Goma urarinzwe cyane ku buryo bivugwa neza ko gihe igisirikare cya leta ya Congo kigerageza gukorana n'abacancuro bake basigaye kuri ubutaka kugira ngo bakurure amakuru ndetse batrakinge bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga, baze kumenya aho abayobozi ba MA23 barara ndetse aho baherereye. Ibi bisa naho kubimenya bidafitiye cyinshi cyane byaza kubafasha, kuko uyu mujyi wa Goma ufite ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere nk'uko bamwe babivuga. Ibi kandi bigaragaza neza ko MA23 itigeze ihagarika imishinga ndetse igamije kubaka ibi bice yamaze kwigarurira. Ni mu gihe benshi cyane bakomeje kuvuga neza ko MA23 bari ibimenyetso bigaragaza neza ko Kivu Republic yatangiye kugenda itegura gake gake gushiraho imishahara y'abasirikare nk'uko byagiye bigaragara ndetse bikemezwa n'abayobozi ba MA23. Ibice bitandukanye byatangiye kubakwamo imihanda ndetse amavuriro nk'uko byagiye bivugwa. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko ibintu Kisekedi we akomeje kugerageza kwirukankamo ari byo kurasana ndetse no kurwana uru rugamba mu buryo bw'amasasu, mu gihe yamaze gutsindwa mu buryo bwo kurwana aya masasu ndetse no mu buryo bwa dipromacy na politike. Ikarita ziri gucangwa hano mu mujyi wa Goma bisa nkaho byayoboye Kisekedi neza neza, uko yamaze kwakira izi nkuru za Rubaya niho honyine bivugwa neza ko Kisekedi yarasigaje ari gutegura ibitero bikomeye cyane byo kwerekeza kugira ngo aze gukuramo izi ngabo za MA23 ziharinze kugeza ubu, ari nazo zikorana n'amakampani akomeye cyane yiganjemo ay'Abashinwa acukura amabuye y'agaciro muri iki gice cya Rubaya. Ubu tuvugana bisa nkaho imikoranire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kisekedi yajemo agatotsi, kuko ibice Kisekedi yemeye ko azaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagakorana ibijyanye n'ubucuruzi ari ibice MA23 kontrolera. Bisa nkaho Kisekedi yatanze ibyo adafite. Ibi nabyo byakomeje kugenda bimugaragaza nk'utari seriye cyane, ariyo mpamvu yakomeje kugerageza kugaba ibitero bitandukanye muri ibice bya Rubaya, ariko agasanga MA23 nayo iryamiye amajanja. Ibice bitandukanye rero amakuru aremeza neza ko hano muri Kivu y'Amajyaruguru bikomeje kubungabungwamo umutekano, mu gihe byavugwaga neza ko hari ingabo z'uyu mutwe witwaje intwaro w'iterabwoba wa FDLR zagiye zikomeza guturuka ahitwa muri parike ya Virunga zigamije kugaba ibitero shuma. Izi nazo amakuru aravuga neza ko MA23 yagiye igerageza kubihagarika ndetse ikagerageza kuzigabaho ibitero byo gusenya izindiri zabo, ndetse byagiye
byagiye bigerwaho. Abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru basa naho babonye agahenge ndetse batuje ku kigero cyo hejuru, bitandukanye na bamwe bo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko abanyamurenge bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya. Nubwo muri iyi minsi hari agahenge, ariko byamaze kugaragara neza ko leta y'u Burundi itigeze yicara. Abarundi barambuka umunsi ku munsi, ndetse abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare baza ku butaka bwa Congo, ariko amakuru akagaragaza neza ko target ari imwe. Ibirindiro by'ingabo z'u Burundi nubwo bisa naho byashegeshwe ku buryo bukomeye cyane, ngo banze gucika intege, bategerezaho kuba bakongera kugaba ibitero mu bice bya Minembwe, maze bagahera Mikenke kugira ngo bize kuborohera. Bisa nkaho rero ibi ngibi bizatwara igihe kinini cyane, kuko Twirwaneho yamaze kubaka icyo twakita nkaho ari urukuta rukomeye cyane. Izi ngabo zanazamuye confidence ku buryo benshi cyane batabitekerezaga, nyuma yo kwigarurira umunara wa Puezero, aho benshi cyane bavugaga neza ko ari hamwe mu hari haherereye ingabo nyinshi cyane z'u Burundi. Byanagaragaye ko hari ibirindiro binini cyane, ndetse hagaragara inzu zarimo abasirikare bakomeye, yaba mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo. Aba bose bamaze kumeneshwa bakimara kwamburwa ubi bice bya Puezero ku munara. Benshi bavuga neza ko ariyo tsinzwi yabo ya mbere yari ibaye. Ubu MRDP Twirwaneho, izi ngabo z'abanyamurenge zirakomeza kugenda zivuga neza ko igisoda cy'u Burundi cyatakaje abasirikare benshi cyane, ndetse ibyangombwa byabo bifitwe n'iki gisirikare cya Twirwaneho. Umunsi ku munsi barabisoma nk'uko bigenda bitangazwa bamwe mu bavugizi b'igisirikare cy'uyu mutwe wa Twirwaneho, kandi bavuga neza ko bari bamaze igihe bahangayikishijwe n'umunuko w'imirambo y'ingabo z'abarundi baguye kuri iyi misozi mu gihe hari hamaze iminsi hari imirwano. Ibi byose bikaza kugenda bituma abarundi bibaza ku mikorere y'igisirikare cyabo kiri kugwa ku butaka bwa Congo. Ibinyamakuru nabyo byamaze kubreaking inkuru zikomeye cyane zemeza neza ko ikimeze nkaho ari ibikoresho byose byari byarapanzwe kwifashishwa n'iki gisirikare cya leta ya Congo ndetse n'ingabo z'u Burundi. By'umwihariko bivugwa neza ko ari container zigera kuri 3 nkuko tubikesha ibinyamakuru byose yaba ibyandikira ku butaka bwa Congo, ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'ibihugu bitandukanye. Nk'ikinyamakuru BBC nacyo cyatangaje iyi nkuru kivuga neza ko hari drone nyinshi cyane zari mu makontineri agera kuri 3, buri kontineri yarimo drone zigera kuri 5. Ibi ni ibikoresho byagombaga kwifashishwa n'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ibi byose byabashije gufatwa na MA23, aho benshi bavuga neza ko izi drone arizo MA23 iri kwifashisha, maze bigatangira kwitirirwa ko hari ibihugu byaba bifasha uyu mutwe ndetse ko ari byo biwuha izi drone. Kumba amakuru yamaze kumenyekana ko ari ibikoresho byafatiriwe na MA23 ubwo byoherezwaga kuri ubutaka. Ibi rero byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane, kuko bisa nkaho General Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo za MA23, yamaze gushyiraho itegeko rikomeye cyane. Uyu mugabo umaze iminsi yumvikana yongera gusubiramo amwe mu magambo akunda kuvuga ko bagomba gukuraho leta y'abaginga ndetse bakerekeza i Kinshasa. Bisa naho uyu mugambi watangiye, nubwo ari urugendo rurerure. Ibimenyetso byatangiye kugaragara. Igisirikare cya leta ya Congo gisa naho cyamaze kugenda gitsindwa, gisa naho cyamaze kunanirwa ku mpande zose. Ibikoresho byagombaga kwifashishwa bisa naho byose byamaze gufatwa, ndetse ibitarafashwe byamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'imirwano imaze iminsi ibera mu bice byegereye Puezero ndetse na za Mikenke. Benshi bakavuga neza ko nkundura ikomeye cyane yabereye mu gace ka Irundu werekeza neza hariya Minembwe mu isantere, ariyo yabaye intandaro yo kwirukana izi ngabo z'abarundi, ndetse zikaza kugenda zisa naho zisize byinshi cyane mu bikoresho zari kwifashisha. Ubu rero igisirikare cya leta ya Congo gidafite ibi bikoresho bikoreshwa mu kurwanira mu kirere. Bisa naho iki gisirikare nta mbaraga kiba kigifite, kuko byagaragaye neza ko kurwanira ku butaka gisa naho gitsindwa umunsi ku munsi. Ubu tuvugana imihanda isa naho yahengamiye ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo n'aba barundi. Na 23 ku itegeko rya General Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo, yamaze kuvuga neza ko gahunda ari ukohereza abasore mu bice byerekeza i Kinshasa, ndetse akereka Kisekedi ko asa naho ibyo yamubwiye byenda gusohora. Kisekedi nubwo yemeze gutyo, akomeje kwitabaza inshuti ye magara
perezida w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kumubwira ko azamugwa inyuma ndetse bazafatikanya mu byari byo byose bari kunyuramo, by'umwihariko ibi bikorwa bya gisirikare barimo. Ariko kandi ingabo z'u Burundi zo kuri ubutaka bwa leta ya Congo zikomeje kugenda ziyahurira n'uruva gusenya. Urugendo rwerekeza mu bice bya Kinshasa bivugwa neza ko ari urugendo rutoroshye kandi ariko rurashoboka cyane, bitewe n'uko ibimenyetso byamaze kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Congo za ndege zifashishwaga nyinshi zamaze guhanurwa mu bice bitandukanye. Amakuru mwagiye muyabona, izitarahanuwe zarangijwe ku rwego rw'uko zidashobora kongera kujyanwa ku rugamba mu buryo bworoshye, kandi bivugwa neza ko Kisekedi aho yaba yarapanze kongera kugurira izindi ntwaro zirimo na drone zo mu bwoko bwa CH4 ndetse na drone kandi za kamikazi. Ibi byose agomba gutegereza amezi ari hejuru ya 6 nk'uko ibinyamakuru byabivuze, bitewe n'intwaro yari aherutse kugura zose zaje kumubera impfabusa. Ubu bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Congo kirimo kirwana, ariko ari ukwirwanaho kuko kuba batekereza gufata ibindi bice byo bisa naho ari inzozi. Ibi byose bikaza kwegekwa ku mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ushinjwa kuba yarihutiye kuba yafata ibice bitandukanye. Nyamara muri pura z'iki gisirikare bari bamubwiye neza ko uru rugamba rugomba kwitonderwa kuko bisa nk'aho MA23 nubwo yarekuye ibice bimwe ndetse bikavugwa neza ko yabirekuye kubw'ibiganiro by'amahoro, ndetse bamwe bakabyitirira igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bisa nk'aho ari amanyanga, ndetse MA23 bakayishinja ko yakomeje kugenda isa naho iri gutirisha ndetse ikica agahenge k'intambara, agahenge k'imirwano kashyirwagaho, ndetse igisirikare cya leta ya Congo kikavuga neza ko MA23 ikarenga, ndetse hakaza kubaho ikimeze nko guhitana ba mwana kuko n'igisirikare cya MA23 na twirwaneho bavuga neza ko agahenge kose k'imirwano kagiye gashyirwaho, ariko igisirikare cya leta ya Congo cyagiye giprofita maze kikagaba ibitero by'izi drone ndetse n'indege z'intambara mu birindiro bitandukanye. Ahangaha rero niho bongeye kwibutsa ko wahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya AFC MA23 Lieutenant Colonel Ngoma nk'uko yamaze kugira iri peti nubwo atakiriho, byemezwa neza ko nawe yishwe muri ibi bitero mu gihe hari agahenge, ikigaragaza neza ko Kisekedi n'ingabo ze bafite propaganda nyinshi cyane zikomeje kugenda zigerageza kwerekana neza ko ibiganiro by'amahoro ndetse n'agahenge kagiye gashyirwaho kishwe. Nyamara mu by'ukuri bagashinja Kisekedi ko nta ntambwe n'imwe yigeze atera yerekana neza ko agamije kuba yakubahiriza yaba ibyavuye mu masezerano ya Washington ndetse n'amasezerano yakomeye cyane yagiye abera i Doha ndetse n'ahandi. Ubu tuvugana Kisekedi mu byo yasabwe harimo kugerageza gusenya umutwe wa FDL ndetse akitandukanya nawo, nyamara benshi bavuga neza ko ubu ahubwo ari patana rugi. Ibi rero bikavugwa neza ko uyu mutwe yasabwe gusenya akaba akomeje gukorana nawo, bisa naho ari bimwe mu bintu bigaragaza neza ko Kisekedi ibyo yagiye asinya mu biganiro by'amahoro yagiye agera i Kinshasa akabihindura, ariko benshi bagashimangira neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ariwe mujyanama mukuru, ariwe wagiye umugira izo nama. Nyamara bikaza kugaragara neza ko inama nyinshi perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye agira Kisekedi zagiye ziba inama zitari nziza, kuko ibimenyetso byagiye bigaragara, kuko ibice byinshi cyane yagiye amubwira ko azamufasha kugumana ndetse bakaba bakomeza kubikontorora byagiye byamburwa izi ngabo z'u Burundi mu buryo bworoshye cyane. Ibintu ntabwo byoroshye rero, bivugwa neza ko urugendo rwerekeza i Kinshasa rwatangiye ku ngabo za MA23 ubwoba hariya muri leta ya Kinshasa nyine. Bivugwa neza ko Kisekedi nawe yatangiye gutekereza icyo gukora. Ubu tuvugana ni amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyamaze kugorwa n'urugamba, kuko abarundi bari bazanywe ari bashya. Amakuru yemeza neza ko bazanywe ku munsi w'ejo bamaze nabo kumera nk'aho bakubiswe n'inkuba neza nk'uko biri kugenda bigaragara. Aba barundi inkuru zivuga neza ko bagowe n'urugamba, ariko ibi bitari bisanzwe ko MA23 ifata icyemezo cyo kuza kurekura ibimeze nk'aho ari ibirokete binini cyane
ibikatiwusha byari byatezwe mu bice bitandukanye. Abirukanka bageragezaga guhunga ariko bikaza kurangira baguye mu mitego ikomeye, ibiturika bigahita bibaturikana. MA23 imeze nko gukubitisha inkuba neza neza izi ngabo z'Uburundi ziri muri ibi bice. Mu by'ukuri ni iki cyihishe inyuma y'iyi operasiyo? Amakuru aragaragaza neza ko operasiyo y'igisirikare cy'u Burundi yose yapfubye mu gihe MA23 yabatanze gukora ibyo yari yapanze. Aba Barundi bari bazanywe, amakuru aragaragaza ko bari biteguye ndetse bambariye urugamba, bagomba guhita berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko se kubera iki MA23 yaje kubatanga? N'amakuru y'ubutasi yatanzwe MA23 ifite uko iri kubona byoroshye amakuru y'ingabo z'u Burundi bitewe na bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bafashwe kuri uru rugamba mu minsi ishize. Mu cyumweru gishize twababwiye inkuru z'abasirikare b'u Burundi bafashwe ndetse bagacakirirwa kuri uru rugamba bagafatwa ari bazima. Aba bivugwa neza ko aribo bari kugenda bamena amwe mu mabanga, imikorere ndetse n'imirwanire y'iki gisirikare cya leta y'u Burundi, maze bikaza korohereza MA23 kuba yamenya amakuru ndetse ikaza kugenda ikurura buri kimwe cyose kiri kuvugwa ndetse n'ikiri gupangwa n'iki gisirikare cya leta ya Congo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero n'agahinda gakomeye cyane, telefone zirimo ziracicikana, ibyombo ntibiva ku gutwi, oda ziri gutangwa zigapfa ubusa. Aba bari kwibaza icyo gukora. Abakamandazi b'ingabo z'u Burundi baherereye hariya ku butaka bwa Congo bose basa naho bumiwe neza neza, nabo ubwoba bwabatashye kuko barabizi ko mu bari guhigwa na MA23 barimo. Abarundi benshi bati ese izi ngabo zacu zavuye muri uru rugamba ko bisa nkaho zitazarutsinda. MA23 ko tutigeze tubona yambuka umupaka ngo ize gutera cyangwa se irase ku butaka bw'u Burundi atari uko itabishoboye, ko bifitiye ubushobozi. Ni iki gituma ingabo zacu zitikirira muri uru rugamba igihugu cyacu kitarimo? Aya ni amagambo Abarundi bakomeje kwibaza, ariko bisa naho bari kwibaza ibidashoboka ndetse bitagomba guhagarara, kuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we yarasizoye, yakomeje guhigira gufasha uwo yita best friend we, ubwo ni perezida Antoine Felix Kisekedi Chilombo Elias Facibeto utegetse igihugu cya leta ya Congo. Ibintu ntabwo byoroshye, ndakubwira none inkuru zigezweho none hazemeza neza ko MA23 yongeye kwihanangiriza irasiribanga koko ibisirikare byari byihuje. No kuvuga ko ari FDLR na Wazalendo hariya za Masisi yongeye gusiribanga aba bagize iyi mitwe y'iterabwoba. Ibikorwa by'urugomo by'ubwicanyi bakomeje gukorera abaturage bisa naho byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. FDLR yatunguwe ku buryo bukomeye cyane na MA23 yicanaho umuriro, ibyaje gutuma bivugwa ko hari abandi basirikare ba FDLR bongeye gupfa habaguye muri iyi mirwano hano Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana rero ahitwa Fizi ho ibintu birakomeye cyane, operasiyo zirimo zirakoragwa, ubuhuha burimo buravugwa, ariko kandi hari kuvugwa igisa naho ari ugusheringana hagati y'igisirikare cya leta ya Congo ndetse na MA23 angaha muri territoire ya Fizi. Bisa naho imirwano yahimukiye MA23 mirafungura inzira zose ndetse igenda isa niyongera kugota ibice by'ingenzi ku gisirikare cya leta ya Congo. Hakaba hamaze kwemezwa ibyo gucamo Congo ibice bibiri. Nibyo wabyumvishe neza, Kivu Republique ubu tuvugana ishobora kuba igiye kuronshingwa mu gihe gito cyane nk'uko bamwe babyemeza. Itariki yamenyekanye, bamwe bamaze igihe kinini bavuga ko MA23 n'ubundi yasaga niyamaze gushinga leta yigenga, ariko haburaga ibijyanye no kubahiriza isa naho ari imipaka ndetse no kubahiriza byinshi cyane mu bijyanye n'ibigenga ibihugu, kuko hagaragaye inzego z'ibanze ndetse n'ibindi bigaragaza neza ko MA23 yamaze gushinga ikimeze nka leta, ahubwo itegereje kubona ibyangombwa bigira leta yigenga maze hagakurikizwa amategeko yubahiriza ubusugire bw'ibihugu ndetse n'imipaka. Kuri ubu ngubu ibimenyetso byamaze kugaragara. MA23 nyuma yo kukizeho imishahara y'igipolisi ndetse n'abasirikare
abasirikare bayo bama 23 kuri ubu baniyemerera neza ko bo bahembwa mu madolari bitandukanye n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Aba basirikare bamaze kugenda bemera neza ko bo bitwara nka leta, mu gihe igisirikare cya leta ya Congo nacyo ibice gikontrola kigomba kubiyobora nka leta ya Congo, ariko bo bakitwa Kivu Republic. Ibi kandi byagiye byemezwa n'inama zagiye ziba za hato na hato ndetse n'abanyamabanga bakuru bashinzwe amahoro ku isi bagiye bemeza ko 23 ibice yamaze kwigarurira isa naho yagaruyemo ituze n'amahoro. Ibyo benshi bemeza neza ko igisigaye ari ukuza gukurikiza ibisabwa maze hakaza gukorwa ikitwa balkanization. Urugiye kera ruhinyuza intwari. Kisekedi ibi ntabwo yifuzaga kubyumva ndetse no kumva ko hari process ziri gukorwa ntabwo byamugwaga neza. Kuri ubu bimaze kuba confirmed ko 23 noneho yaba yamaze kubona zimwe mu mpapuro ziyemerera kuba yatumira abashinzwe imipaka ndetse no kubahiriza ubusugire bw'ibihugu bakaza kwemeza ibi bice ndetse bikemezwa nka leta yigenga. Ubu tuvugana rero hamaze kumvikana ibisa naho ari abayobozi b'iki gice, gusa bamwe ntago baremezwa nk'uko biri kugenda binugwanugwa. Bamwe bati ese General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Makenga niwe uza kuyobora iki gihugu cyangwa se Kivu Republic. Abandi bati ese ni Bertrand Bisimwa umuyobozi wa 23. Ese uyu mutwe wa 23 uzashyiraho leta ya gisirikare maze uyoborwe n'inzego za gisirikare nyine harimo General Makenga. Ibi byose biri kuvugwa, dore ko ari n'abari kuvugwa neza ko uyu mugabo Joseph Kabila wahoze uyobora igihugu cya leta ya Congo uherereye mu mujyi wa Goma, bivugwa ko nawe ari umwe mu baharaniye kubohora abaturage bo muri ibi bice, nawe ashobora kuba ari umwe mu bahabwa amahirwe kuko asigaye akorana na 23 nk'umwe mu babaye muri politike y'iki gihugu. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda havugwa byinshi, ariko icy'ukuri nuko 23 ibice yari maze iminsi irwanamo. Ndakubwira ibice nko ku misozi ya Biragiza ndetse ubu tuvugana ibice bitandukanye nka Rumbishi, Numbi ndetse na Shaji. Ubu tuvugana hose 23 impamvu yahakuyemo igitaraganya. Benshi baravuga neza ko ari ukwirinda ibitero bishobora kuyigabwaho igihe icyo ari cyo cyose yaba yamaze kuba ikora iyi leta. Benshi baremeza neza ko iki ari gisa no gutsindwa ku nshuro ya gatatu. Kisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi, abajyanama bakuru ndetse bagira iyi leta ya Kinshasa inama, ndetse binemezwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu bagiye bagira inama Kisekedi yo gukomeza kwinangira ntiyemera ibiganiro by'amahoro, nyamara bikaza kurangira bimuviriyemo ibintu we atatekerezaga. Ubu tuvugana rero benshi bamaze kuvuga neza ko iyi leta izaba ihana imbibi n'ibihugu birimo igihugu cya Congo nyine isanzwe, DRC ndetse igihugu cy'Ubugande, igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Tanzania binyuze hariya mu kiyaga cya Tanganyika. Ibintu rero bikemeza neza ko iyi leta mu gihe iza ko yamaze kwemezwa ari imwe muri leta muri Afurika zaba zifite ubutaka butari buto kandi bwuzuyemo ibijyanye n'agaciro gakomeye cyane. Benshi bemeza neza ko kandi iki gihugu cya Kivu Republic gishobora kuza kugira iterambere ryihuse cyane bitewe nuko 23 igerageza kwihutisha iterambere ndetse ikagaragaza umurava ifitiye aba baturage. Ibikorwa by'iterambere byo byaratangiye, amazi, amashanyarazi n'imihanda, amashuri bigeze henshi kuri ubu ngubu. Benshi bemeza neza ko nta mpaka ndetse na Kisekedi niba koko akunda abaturage bo ku butaka bwa Congo, by'umwihariko bamwe bo muri Kivu zombi, yaba Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, yakabaye abaha amahoro. Nyamara benshi barasobanura neza ko abaturage biganjemo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda batuye za Masisi ndetse n'ibindi bice bitandukanye bo bishimiye 23 kuko imwe mu mihanda gendwa ndetse imihanda ikoreshwa n'aba baturage yaba mu bucuruzi ndetse n'ubundi buryo bwa deplacement imyinshi. Ubwo iyi leta ya Kisekedi yafatwaga nkaho yagendaga ikandamiza abaturage batuye muri Kivu zombi, nta kimwe yigeze ikoraho muri manda zose ndetse imyaka yari ibaye myinshi cyane. Gusa kuri ubu ngubu bemeza neza ko aho 23 yigaruriye ibice bitandukanye, by'umwihariko ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru